U istočnoj Hercegovini, u prostranoj kotlini između Trebinja i Bileće, stvorena je na rijeci Trebišnjici Bilećka akumulacija, zapremine 1.300 miliona kubnih metara vode. Energetski, to je 1 milijarda kilovat-sati električne energije. Ovu akumulaciju formirala je brana Grančarevo visine 123 metra, uz koju se nalazi hidroelektrana Trebinje sa 2 agregata u prvoj fazi, ukupne snage 120 MW i proizvodnjom od 500 miliona kilovat-sati električne energije. Već jednom iskorištene vode hidroelektrane Trebinje 1 iz kompenzacionog bazena formiranog branom Gorica visine 34 metra odlaze tunelom dugim 16,5 km na 2 agregata hidroelektrane Dubrovnik, ukupne snage 216 MW i proizvodnje od 1 milijarde i 500 miliona kilovat-sati električne energije godišnje. Hidroelektrane Trebinje 1 i Dubrovnik 1 dalekovodima su povezane sa zajedničkim razvodnim postrojenjem u Trebinju, a preko njega i sa energetskim sistemom zemlje. Ovako izgrađena prva faza hidroelektrana na Trebišnjici predstavljala je i osnovu šireg sistema budućih hidroelektrana u istočnoj Hercegovini. Vode Trebišnjice, koje se nisu mogle iskoristiti na već izgrađenim elektranama, zajedno sa vodama koje se pojavljuju nizvodno od Trebinja, i dalje su ponirale i plavile Popovo polje, zavisno od godišnjeg doba. Iskorištenje ovih voda u energetici i poljoprivredi bilo je predmet niza studija i obimnih istraživačkih radova koje je uradila radna organizacija hidroelektrane na Trebišnjici uporedo sa izgradnjom prve faze. U prirodnom koritu Trebišnjice i u dnu Popovog polja rađene su probne dionice za odabiranje načina saniranja gubitaka vode. Popovo polje se nalazi na koti 230 metara nad morem. Njegovi ponori dobrim dijelom dreniraju vode Trebišnjice u nizvodnu Svitavsku kasetu Hutovog blata koja se nalazi 2 metra iznad nivoa mora. Vode Trebišnjice odavde, riječicom Krupom, uviru u Neretvu nizvodno od Čapljine. Iskorištenje pada između Popovog polja i Hutovog blata bilo je osnova za projektovanje pumpne hidroelektrane Čapljina. Da bi se energetski koristile ove vode, trebalo je spriječiti njihovo gubljenje kroz ponore, kojih je bilo duž cijelog korita od Trebinja do dna Popovog polja u dužini od 65 km. Obimni istražni radovi poslužili su projektantima i investitoru da se opredijele za najbolja rješenja pojedinih objekata buduće elektrane. Poslije niza sastanaka, konsultacija i savjetovanja sa najeminentnijim jugoslovenskim stručnjacima, vodeći računa o višenamjenskom korištenju voda, reviziona komisija radne organizacije hidroelektrane na Trebišnjici na prijedlog projektanata usvojila je konačno projektno rješenje. Projektom pumpne hidroelektrane Čapljina predviđeno je da voda teče od brane Gorica betoniranim koritom rijeke Trebišnjice do kraja Popovog polja u dužini od 65 km, gdje će se, pomoću nasute brane, formirati gornji kompenzacioni bazen zapremine 5.270.000 kubnih metara. Akumulirana voda teći će odavde dovodnim tunelom dužine 8.100 metara, promjera 8 metara, koji će se prokopati u brdskom masivu između Popovog i Svitavskog polja na prirodnoj visinskoj razlici od 220 metara. Dovodni tunel završava gornjim vodostanom s donjom i gornjom preljevnom komorom.
Iz gornjeg vodostana račvaju se dva vertikalna čelična tlačna cjevovoda stalnog promjera 5,25 metara i pojedinačne dužine 310 metara, koji se na dnu spajaju sa kuglastim zatvaračima u strojari. U podzemnoj strojari, smještenoj 636 metara u brdskom masivu, montirat će se dva reverzibilna agregata, pojedinačne snage 240 MV-A. Proizvedena električna energija nakon transformacije prenosit će se uljnim kablovima 220 kV kroz pristupni tunel do razvodnog postrojenja, a odatle u energetski sistem. Predajući svoju energiju turbinama, voda će prolaziti kroz difuzorske odvode, donji vodostan i odvodni tunel dužine 630 metara u donji kompenzacioni bazen zapremine 44 miliona kubnih metara, koji će se formirati izgradnjom nasipa i ustave Krupa u Svitavskom polju. Preko ustave Krupa vode rijeke Trebišnjice regulisano će oticati u Neretvu. Profil postrojenja pumpne hidroelektrane Čapljina nakon izgradnje svih objekata izgledat će ovako. Strojara pumpne hidroelektrane Čapljina će biti ukopana 50 metara ispod nivoa mora zbog uslova rada reverzibilnih agregata u pumpnom pogonu. Specifičnost ovih agregata je u tome da vrteći se u jednom smjeru proizvode električnu energiju, a u drugom, uzimajući električnu energiju iz mreže, pumpaju vodu iz donjeg u gornji bazen, savlađujući visinsku razliku od 230 metara. Na ovaj način troši se 1,36 kWh noćne, to jest manje vrijedne električne energije, da bi se proizveo 1 kWh vršne dnevne. – 1973. godine počeli su pripremni radovi na svim objektima elektrane, prva miniranja, gradnja pristupnih puteva i platoa za smještaj naselja i mehanizacije. Trasa i niveleta dovodnog tunela Popovo polje-Svitava uslovljeni su položajem ulazne građevine u kompenzacionom bazenu Popovo polje i vodostana, odnosno podzemne strojare u Svitavi. Iskop tunela izvodi se sa dva napadna mjesta, iz pravca Popovog polja i pravca Svitave. Pristupni tuneli do glavnog dovodnog tunela Popovo polje-Svitava izvode se lakšom mehanizacijom i tako se priprema radni prostor za veće bušaće strojeve. Do podzemne strojare pumpne hidroelektrane Čapljina u Svitavi, koja će biti ukopana u ovaj stijenski masiv, dolazit će se pristupnim tunelom dužine 636 metara. Dimenzije pristupnog tunela za strojaru u Svitavi prilagođene su gabaritima opreme za elektranu. Na kraju dovodnog tunela nalazi se podzemni vodostan sa galerijom vodostanskih zatvarača. Iskopani materijal deponira se u blizini da bi se formirao plato za montažu i antikorozionu zaštitu tlačnih cijevi i leptirastih zatvarača. Da bi se mogli izvoditi radovi na tunelu tokom čitave godine, pa i kada je Popovo polje poplavljeno, u tunel se ulazi kroz bočni niskop iznad kote plavljenja.
Materijal iz iskopa dovodnog tunela sa napadnog mjesta u Popovom polju odvozi se do kompenzacionog bazena Popovo polje. Na prethodno očišćene prirodne bokove bazena ovaj krečnjački materijal se razastire i valja, te tako priprema podloga za nanošenje betonske obloge. Dovodni tunel Popovo polje Svitava dug je 8100 metara sa prečnikom iskopa 9 metara. Potrebno je iskopati oko 500.000 kubnih metara stijenskog materijala. Izgradnjom pristupnih tunela omogućen je ulazak u tunel samohodnom bušaćem stroju Jumbo. Materijal, nakon miniranja, odvozi se teškim tunelskim kamionima. Ovakva organizacija omogućila je prosječno napredovanje iskopa u tunelu od 5,5 metara dnevno u 3 smjene. Materijalom iz iskopa čvorišta Strojare nasuće se jedan dio donjeg kompenzacionog bazena Svitava i tako kultivisati za poljoprivrednu proizvodnju. Kompenzacioni bazen Popovo polje služi za dnevno izravnavanje voda koje će doticati betoniranim koritom i akumuliranje prepumpanih voda iz donjeg kompenzacionog bazena u Svitavi kada je elektrana u pumpnom pogonu. Pošto je dno ovog bazena u izrazitoj ponorskoj zoni, ponori su sanirani etapno i na više načina. Tako, na primjer, u zoni debljeg aluvijalnog pokrivača samo je kompaktirano tlo